Kajingku yang ni kasi ko mani chemo deputy commissioner. Kajing ito wa kanika paman kia chat po kanika sinong jual kamtom po ka area yang kanika sinong yang ikam po kamjul le hapu kanika chutku. Depa EMA committee ko kuntup lang depa dorba sinong yang i churuk wa ka sain rajwai ka CNI wa ka yak ko ha po ka chutku. Legbenta kanika issue kajing ito wa ka chat ko rekta Duduk di benai kurdep, kamtam yoi ba hakini kistia artiau, dan ne ijab na mukid den na kidau kiwa njok thare wongna. Andre hagi jingi cham yang iwa udisin tu, siang kimen iwa de pur uya kita ki sanchnang, chiruk bagi sang bahalang. Kiwa heta hem kita heta ka tha ku jo na ka municipal ka tha yung ka council, hagi lang le honorable urban minister yang Sarkar Meghalaya Chiruk wa local MLA yang ini. Hak jingi chamki de khana gi hajing to wa temporary arrangement de beta wa no ya ta jab mulai sa ka haitai karpar kile ya kita ki hachnong yang kita ki san kinruchnong bosnya bha ki wa u koin biang ya gitu ke karai yang ki ne benta wa cha chikatu ka ni por ni nang mo ye wa u dino biang ya ki jab ko sa Nuro gitaw yang changjuai kamta magini ki area yang ini. Jadi kalian yang kita kintuch nang da eki ya kita ka benta kuwa u perpat ki obisi kamjo le yagi he yang Sarkar wa u lai ki chnong yang ki wa u chimpiang ki ya rai matu chisgi asgi. Dengan ada kalian yang ngau chairman yang gani ka committee chiluk be ki members ki amlang ne gasgi bentu ya kita kintuch nang da kita mesin go siau kia da kita mesin go siau red go siau bha ta nikre langi nek benta kejing mentoi ta kejing chajing kia nek benta kata dua ikam inang chongshang abo gari jeng dia yo I skiat ya kita mesin go kira lang likipor sikipor sugawi han jing ito wa kata thau de benta ka long term plan bisi de kanau into wa de em ga thau wa kita githain Long kau long kudung itu kita ada under process yung ki begini benta ni beta kata tahu yo ye konkret ni beta lawai yang ni jing thano chap apa ni district yang ini